Utatomkhulu kaLikhona Force waseRoodepoort uThozamile Mlenze uvakalisa ukuzinikela kosapho eqinisekiseni ukuba ubulungisa buyenzeka. Namhlanje umrhanelwa uMduduzi Myeni uvele enkundleni yamatyala ukuyokuva isigqibo malunga nesicelo sebheyili sakhe, kodwa nangona kunjalo ukothulwa kwesigqibo kumisiwe kude kube ngumhla wesi-2 kuJulayi ngenxa yokulibaziseka kokufika kwengqina elibalulekileyo kwelityala enkundleni. Okwangoku usapho lwale ntwazana ebeneminyaka eli-14 ubudala lusabambelele ethembeni lokuba ingalo yomthetho izokudlala indima yayo. Ngapha koko usapho lurhanela ukuba baninzi abantu abachaphazelekayo ekubulaweni kukaLikhona. Kusinda kuyahlela kumndeni wakwaForce wentombazanyana eneminyaka eyi-14 ubudala eyabulawa ngesihluku umzimba wayo walahlwa eDurban Deep endaweni yaseRoodepoort. Umkhulu kaLikhona Force kuThozamile Mlenze usedlulise ukuzibophezela komndeni ekuqinisekiseni ukuthi ubulungiswa buyenzeka ubese nxuswa ukuba kudalulwe bonke abathintekayo ekufeni komzukulu wakhe. Lesifisayo noba ngubani, noba ngowesifazana, noba ngowesilisa, oye yena wabonakala nguye owenza ubugebengu. Ngase ke urhulumente angadedeli lapho, athathe izikhiya lahle emfuleni. Angaze aphinde lo muntu abe khona kumphakathi lo uyazi atholakala uba nguye. Umsolo usola ukuthi baningi abantu abathintekayo kulobu bugebengu ukholelwa ukuthi akusiye yedwa kuphela umuntu owabulala uLikhona. Umlenze ugcizelela ukuthi umndeni usalinde kuphuma isinqumo unethemba lokuthi lowo othintekayo uzobonwa futhi abhekane nengalo yomthetho. Thina siyifemeli akho bani besimchuzile sathi ngubani. Yena uzivelele namanje sathi umthetho mawuhambe ke indima yawo, kodwa yona sifisayo noba ngubani ongumbulali into esifisayo nje umthetho ungadedeli usebenze ngendlela ofanele usebenze ngayo. Kanti osukwini lwanamhlanje bekulindele ukuthi intombi kaMnisi uPinki athule ubufakazi bakhe enkantolo yemantshi yaseRoodepoort lokho kugcine kungenzekanga. Khona lo siyambona umfana uyavela, sizwile ke nenkulumo zakhe bezikhuluma yesterday. Watsho ukuthi ufune witness yakhe. Namhlanje besithi izovela ke, kodwa ke manje siyabuya siye ekhaya. Asikho happy ngoba sithi namhlanje kukhona esakufumana okuphelele, kodwa ke asina umthetho asina ufoster. Kodwa anga ulukhona yena lapha leli khona. Angaveza nabanye iyabonakala uba basezawuvela abantu basebaningi. Anga ulukhona ngabaveza abantu abayebona bamkhupha umphefumulo. Ulukhona azilwele futhi ngendlela adlwela ngayo ngaphezu komthetho, ancedise nomuntu ozophatha icala lakhe amnike amandla. Kanti icala lokubulawa kaLikhona lihlehliselwe umhlazi 2 kuNtulikazi ukuze kuphinde kulalelwe isicelo sebheyili njengoba umbuso ubika ukuthi sekunobufakazi obusha. Ezindabeni zeSoweto TV, ngingonobuhle wakwaNdlovu ngibika ngisenkantolo yemantshi